Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri gobusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Alright, omogoko munene Andonsi Asore onyakoro mu Kenya ye magega ya team Kenya gokora emirimo ya kigima na koenekianga nabwo babeire abakabere gosoa sensemeria quarter finals una tukumanyigwa oyo minto with a crown igante bingo already ndobwate mangana a knockout igotobwate finals chibono tayari ense ya Kenya ya joined Tanzania asekemina nekio ngano nyambalia babwato bombochu ne timu ya Kenya. If you can't defeat them, you join them. Ngokwaregania ase nchira ya bene bono asekionga chinsa ibere kama kawa bunenge nchiri tukoria Jumapili nege ikaro kone totara ikasege ikaro wikatukumanyie alia atekire kuruase chinsinyo inye chinsi nkuru kwa Authentic Dennis Ouru asense mebimanyire noyo Minto Wilson Makori. Abarai ao nigo bagendrete koko kirege tambukiro ky'umurai bwensi kyogosira cyamate cyabasabe kagoligia Gen Z abo abo chinga kicho korobekana okugwa korekanete omwakolia obwa asoyo bwangoiga abero muimenre county ya Nyamira usubati jerusha mumanyi uyo singerera sokobolia boygo chiene kerigwe oboene bwabo
ukwana asomoye gabugusira magacho imeya Mangase County ya Nyamira abarayi boni goboigo bakwanera obomo bumugusi egati yabari abaikirana boigo ngamo no museneta bwe county ya Kisii Omoske Richard Mumaima Onyonka bunatoko manyigwa no Murikito Daniela Ontiri agokwana asomurubeliyo Omoske Jerusha Mumanyi igochinga kicho agokeire egetambokero kyogosira cyamate cyabasai abasiria magimabo nabona njiganetie goikwange nakoenekerigwa oboene bwabo. Kama serikali sasa imesema itakompensate wale ambao walikufa, kitu kingine tunataka ni haki yao, tuchue yule ambaye alifanya kile kitendo, kwa sababu yule muwaji na yeye apatikane na yeye apate haki hiyo, ile yenye litagete era atware ikera to gutware nse abantu bataka ko bapucha omuntu minyakoko legento eroma na kwebisa ukwana somoiga bugosira magacho hasi parish ya Kerongo yegotoka manga imeye bunge ya Kitutu Masaba ase county ya Nyamira uyo aliganetwe no Moske Clive Ogura boigoirete libagali nene aso kwaligania abari yabaiga Jerusha nigo boigo akwandra igoro yoborai wabangina ndiyeye omukungu oyokoro kujerusha mumanyi otebire na kakitigana nzenda arwe kyerokereje komura Onyonka muno lyatarango babatereri bare rogora aba omukungu erinde Onyonka na mutabi umete tinkonyora Onyonka omukungu mura bukikora buya Onyonka naye koraiga erinde ekyerokereria kegera nenti tosugumana torete ebintu bibwenerega aseitu mwana kwanjabo bona ntena tebanga nekero kyobugaba nankoriya muno mukungu I have come out anya abandi baroto kuminyokania tigabaje nancha I am ready for that war weba gurubu nero rabenga nero green lakini mogende omapei omukungu akorire byasa very well nancheze ko I will not let you down. I am ready, I will work, and I will be there for you, my good people. asense mwinde Onyonka nigamocha eserikali asomurubeliyo bogosira cyamate cyabasai oteba tali Omoske Ruto obwenrete kwebekera nirenga cyamate cyo kibwenrete koyagwa. The idea in itself, I thank the president, you've done very well, sir. But that is not the way you do it. Give us the names of all our children who were killed, then tell us who killed them. Let us have restitutive justice by making sure that the people who killed them are taken to court and prosecuted. Then once you give me those names, now let us sit in parliament and discuss and negotiate with you how much these families are going to be compensated. Oteba boigobuna omokyobo bokobwatisia Omoske Fred Matiang'i asitaro yokoligia koraense ya Kenya ekirenga babwate nekemo natali okobagana abakenya engana boiga barayi bande babwatisia boigo bakwanirigoro yobomo bomugusi namaene ono tubwate akaeri na itutokoni ichiro kaeri aka otoguka rusie binera ngora na roga ansire kumanya kwa miaka era 2022 Raila Amolo Odinga was not in government. He never looked for anything in this government, but today he's the one who is very close to President William Samoei Ruto because of one thing. Abantu bakurumata bonse baramega yaitaribo. We also need to identify one son of the soil. We support him 100%. Onye togosira osira monere. Onye tokonyora to baraki. Onyora monere. And that is the direction na njira go take. It's a bold one. Lakini abondo chenga bantu ba minto banchira netenga, that is the way we need to go. Ndebi mamu minto radio ntokoro na jeto boye akatoro sire ndagira tukalia ande ni maita sale muma itia sale lakini omuntu oyo mote baiga maita bono ntokoro tibara munya kotoletera bale bintu tokonyoranga no embono letere kintu kia Ruto tori lakini no mugine togo tebiga ngwete munya kwa sumorore to wikalirio mweyo ocharuke
ndo kweli matiani baba baba tuwalia kwa oromo lindo kore ukwirire. My senator, I only have one word for you. You have God's favor. Na favor go say ngakitote ba favor bone ugo wancherwa kuria Nyasaye abekire azore yabeire keroringa na kwabeire nu ogotebia abantu ngasoarari temburango korereki abantu bakera bangeta basobwa tokikiabete Nkorobothirigeta seni kiaga tembe kurega se county ya Nyamira ilitrene nguruko Daniel Untiri abatakano anigo besokire na kwimurunganiria ugutasirwa gusego konywa ase mirobiri yabo ya butambi nigo basanga ibirengerero byabo litkulia rero ase county ya Nyamira nabo igo buna gutumanya umurikyo ito Gilbert Kobi. Ababuraka imiyagusi besokirie kurera iguru yo gutakonywa n'ekinsagia cye serikali kiriya kitegaire ko bakonya buna bisi yo mu women rep n'ekinde kinyinge Recho Bundi no muteneri bw'ababuraka kurwa sensemo ya Ntana ime county ya Nyamira abatule ntutweko unabona se serikali yetu ndubate women rep oyole cheruso yo mobase Nyamira county bono ngonyorore ngano nyeni ntuchi besenjiro rochikuruwa ase abangina bono naboko nyoranga chibesi chekero chiarurwe intu ababora kanturi koinyoru nande goko nyoranga challenges to gwetera nigo chire chinyingi naboko nyoranga bangina babarabu abande mbali nabagaka babo ase chinga kwa nyoranga bono intwe abatori ntutwe kabangina naboko nyoranga igo gosino mwano orangeli bo school goso otakeire kende kwa nyoranga ntuntu bwati obotamira stoko nyara ko batoko genda guchikoligia gose ntu bwati onde yotara consult nere ase nyomba inde tolenga mwana na kya kunyara ko baga ko ende school nigo atuguteirare engencho baria babwata bagaka bakubaira ensemo na kobachora gutie ensemo igoro yo gutatwara bagaka babo nabigo kwabikira magoso igoro yebikorwa by'abana babo garasari kwe school kwanyara goso bana bande bayimukire bachire kwerigeria umwana kwanyara goso otoire getambugere kyarasari yale siko kwanyara nando chire ko bibinto by'abana abangina babwata bagaka baso abatebana ki abakungu abakwira abasacha abana babo tebagambe ya tuwasabire motokonya kakine intu baba mo babo ekeromo usiye itengima moligere lya babora kali tangani ekero chibese ichi achire lelinde mwamanya kuligere na babande ekiara barumba bwata bagaka o consult bare nyomba buya baranga ki baena no bosemi na kiba kunyara kwa baba omongino oyo igani gabwateri boli ali kongo cyase omuwimenera pwe county ya Nyamira Jerusha mumanye igoro yo kiganja gyo gokonya ababura kagataranya ko bage ko bakonya bono gakina kitore gusabana ki ekero chibese ichi kunyara kwa chigocha igo chigochera bono abangina bari bwata bagaka boka gosena intu no tolimi bono nye titoli merende kiagara titoli koinyorwa goto gwentera challenges ichire chinyinge bono ni goto gocha koire getamukere bono indi na into tochoro mongina o widows o singles o gotenera abangina aba indo nyara kabaga ko bainyori aba bande baba bali babwata bagaka na into bali tutobatia bagaka tochoro yoito inda abaga gototenenera indi na into nyara chibese kitokonyera abana bono gosemeria kwa bonkorianga na barabwo babarwe koba abantu abamo babo baria bagukinia magenderero ase chinsemo chionsi chiorogongo rwagusi ngurbo tegetembe TV kurwa sensemo ya Nyamaiya ward constituency ya West Mugirango county Nyamira Marietana nche Gilbert Kobi Egesa kwegeke ky'abanubi ekyoge kurwa ase gusikire asaba Islam kurwa se county ya Kisii na bamenyateswe mu cyobosongo nigo besokire na kurubekana askelia bakulera okumbigwa ne serikali county ya Kisii egesa kwekyo nigo kyamamachiro mu governor we county ya Kisii Simbarati asoko baombia na gutabayinyora asamagenderera nene mono ase pale kogenda chinsemo bamenyete nabo igo kumbigwa ase amabaga yemiremo ase serikali county ya Kisii anene mono ase Gitari ya Kisii Teaching and Referral. Inahuzunisha sana kukuwa na community that is neglected, not even recognized by the government. Recently we had an issue ya Kisii County ilikuwa inaandika 110 nurses
kwa Kisii Referral Hospital. But it's sadly that in the whole of Kisii County we don't even have a single Muslim. Yes. Or even a single Nubian. Na si ati watoto wetu hawajasoma. Kitambo they used to tell us that hatuendi shule. Siku hizi we are going back to school na tunasoma. Why is it that our right is being taken away from us? This is our constitutional right and we are not even begging. My colleague said we are begging. We are not begging. We are demanding for our right to be respected and given to us. Tunasema tunaomba serikali sisi tuko na nyinyi, wale wa viongozi wako ndani, tafadhalini, kwa sababu sasa nyinyi ndio kusema, lakini ikifika wakati ya kura sisi ndio tutakuwa kusema. Tunawaomba sasa, tunawaomba lakini mtarudi kutuomba vile mlituomba, lakini tafadhali tunaomba kwa roho mkunjufu mtutengenezee hii barabara na mtuweke light, kwa sababu tunataka tuwe kama wakaaji wa sehemu zingine. Ukiteremka daraja 2 kuna lights mpaka asubuhi. Hapa kwetu kuna giza. Mama mjane wa mama wakitoka kuhustle wakirudi huku usiku ni shida. Mtu ananyang'anywa kwa barabara. Hata kama tuko na polisi karibu na sisi atakuja kwa giza. Hata askari anaogopa giza. Tumejaribu kuwahimiza waheshimiwa ambao sisi ndio tumewapigia kura watusaidie, lakini hatuwaoni, wametusahau kwa sababu sisi ni jamii ambayo kwamba ni ndogo sana katika hii kijiji. Tumezaraulika sana, barabara zimetuzunguka, hii kilomita yetu ni kidogo sana ambayo kwamba tunaweza tukasaidiwa tuwekewe hata kama ni mora, hata kama ni uwezo wa serikali, ile pesa ambayo wanatoa za matumizi ya wakaazi ambayo kwamba ni wachache hawajiwezi. Sisi tumejaribu kuwatembelea, hatujaona mheshimiwa yote ambaye kwamba amekuja kutupatia support kuhusu hii barabara yetu. Tunahangaika na watoto wetu wamesoma, hatuna kazi. Tunabaguliwa sisi Waislamu, kwani sisi wasi wa Kenya. So sad that we have a county government that does not even recognize a Nubian. We were last employed in Kisii County ile era ya Ongwai. Up to now no single Muslim or Nubian ameandikwa Kisii County. Do we say ile jasho yetu na vita ya campaign tulifanya yote hapa nje ilienda na Ongwai? It's so sad. It's so sad. And this one should go back to our county governor. He has failed us terribly. No kwegena gwito bononga ibirero byabo mbigwegu na boigo banyore ogokonya. Ukuboria nigo kwarurwe n'abantu bagendrete gose abantu bagendere kwerikia asokonyora ebibande bunencheremo yo kuyarigania sobochori bu mwaka 2027 niga kwana litukolia rero nabarai ase kanisa yaragange gutuka sebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii no yono mulikito Gabriel Nyakundi namange barai nigo bagendrete kuboria abagusi gochichamo iryo kwenekia ngo je bale kumusira hoyo kabere umuwaziri bw'Isemina boigo borindi Dr. Fred Okengo Matiang'i aseganga yayo kuligia ekerogo ky'Uburai bwense abakeye abandi bonse bamwe gutubwa desika kuchecho babyobo bwebwa mwako yo kuna wiya to kuseriye karinde kasongo bate biromongo bweko mosacho raya ko ruziga songo omwana ke ba kafoni Matiang'i Mwana mwana matarabito Matiang'i yo wape si Matiang'i wate ya Kenya. Sisi wote tuko nyuma ya Matiang'i, lakini yale tunasema huyu kiongozi wetu Sibigo bagania abagusi kwenekia ngo bwata bale bibande ase umubaro munene iri kwenekia ngo kigotwara bale kikura kinyinge ebibande amobono bezi kandi ya esirete make sure for the place remix abantu bari bibande mabangisa make sure for the place bibande wanafunzi watoke sasa bapo kufikia ndio 18 years gari wewe Kebara, the 27 utwala chukura chini n'abagusi babo for one of our own era president. To kwakira Matiang'i kura, ane to kwakira bande, tango kwakira mwakira kura. Ngabana bayiko bakire bakira, hanga bayiko babwatire bande, bakoro school, baro abana n'urugo tabusera abana chikura mukade kura kwese ile ya 2027. Tingo ripoteri ya higatazeni wantete kiandage komike getembe kuruase ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii Nyenguruku Nyakundi
Abamenyi be wodi ya Nyamaiya gutuka kaunti ya Nyamira na barai nigo baganirie serikali ne kiombe kyobochori ne chimbebe kya IBC kwaligania obochori me wodi yo asobwango elibanyoro murai obo wodi yo nigo yabere tabwatyo mu MCA asika kimya kebere bono magayo mu MCA obo Elijo Siemo gosirio bogima bwae gwetera asomo paskono bwepara chinsemo cha Mayu chitariki sano na ibero mutinyo gatano na gatatu omwaka o 2023 nsemo yende nigo basabiro kubagwa w'ekibunge kiriya kire kinene buna tukumanyigwa no muri Kyoito Gilbert Kobi ukugania kwa beiraro kwa bwango mono ase kiombe gyachorirwe gyokurao bochori gya IBC kwanguya ukurao bochori bw'ekinsemo kiriya kitabwati abarayi buna aba MCA n'abachumbe buna ewodi ya Nyamaiya iyo umu MCA obo asirete Pastor John Nyangute no murandia uraete okwena naringa naime ya Marara Camp Center amuna najicha narora okuganio konene kurase ewodi ya Nyamaiya abwase Marara Camp Center gutuka na jagete sabali mapema lakini ngaja kuikabo tuko saine asenge njo umurayi umu MCA atali ewodi na kwete ase igwa magenderera arense twale kubulia serikali amo nabarayi babekwa ase komiti eriyobochori ya IBC edigereri chigwodi munechi chibwata magania yokonyoro murai ase igo babaikera asokwani kwabo nabego neji constitution chiri chingare bale gusabanga Nyasaye ko bakonya chibagwe elinda magenderero achange ase abantu bomonene nakekogera twale gusabanga amatemu nabagocherana n'abakristo baramana n'abarayi ase ngencho amagenderero abeirense korengana no murandi oyo iga chiskuru nigo cyaba chikubungo mapema ase ngencho chibesa kitatumetwa kiriya kimanyekate na capitation chiskuru ekyabungu mapema ase ngencho besa taratumo ya capitation twale gusaba bali batoyweta abarayi bechinseme Jones kero yo makolense emo yaye erinde abantu abayiboli n'abana abayigo n'abamenyi benseyi anyaro bokorera iboro buya erinde nalio anakera abakristo bagusaba Nyasaye igwa igoro ya ibirengo byabeira roro bigokina by'abantu bagoyita bamwe abo murandi oyo niga asabire obotoereru nabo igobwanchani kobao si yaito engana yakira ase kanisa nabo igasaba shiriki baito abekora kinga abantu baita abange bakure nabokora ngo kwaruka wechinkoro chito nkora abo kuyamo no monene twale gusaba abantu bonse baonjokera monene banja abamu abo elinde 20p na Nyasaye natuanjete kara kutogenda takwaliganigwa ase ngenjo yobogema bwa kale na kale abagwatani bande nigo baragire kyara umurobirio osha ase utaranyara kubago konya abantu bonsi nabo twakaga munange konya abantu lakini bono yaikira ase abantu batakonya kepi ekogera abantu twakagete muna nigo bagwenete kutwara rigori elimo lakini bono yaunjukire na ende nonya baria baguchia ko register sha iyo ase chinga kiji yo sangi muno muntago tebigwa akane umwako mugima wano lindo muntu mutaka oborwiri bwa mucheire tabwati besa cyo gwaka no mwako mugima igore ndiko sono gukwa serikali tigerengereri buya ebekirinde onye kere universal tigebe kiri gori elimo naramangana ebirero okugania nabo gosemeria koro buna ase akwanirwe na chikonyara kwa kurigerirwa burongera gokonywa ne serikali eroro nguri boteria Gatembe TV kuri ase ward ya Nyamaiya West Mugirango ne constituency county ya Nyamira Maria Tanenche Gilbert Kobi President Dr. William Ruto na baraibande nigo baikira nasi kanisa ya PCA Joshua Memorial imealimurwe kaunti ya Kiambu asa Masabo ukwana kurua ase kanisa yuri tukolia Ruto niga egerere merobero ya serikali anene mono bwaga chibwe chinyomba cha maguli yense Ruto niga rukubolia na gusegeta gochia asaba sae goso aschiskuru chobubundi yaliobachiye kwenyorere meremo na boigo emerobero yo bwaga chi bwe chinyomba cha maguli anse boigo nigo Ruto agenderete goteba buna serikali yaye negendete gukora imirimo obwikiranu nabo igo aegwe chingaki elio wikirania amaganio y'Abakenya ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, miradi ya maendeleo, tupange vijana wetu
waweze kupata ajira. Nataka niwatangazie vijana wa hapa Kiambu, mmesikia tuko na Technical Training College hapa. Huyu mjumbe wenu alinitembelea wakati mmoja, tukakubaliana na yeye tutajenga Technical Training College. Hiyo Technical Training College imekamilika. Tunataka vijana wapate nafasi ya kusoma, hasa taaluma mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Tumetangaza tunataka kuajiri vijana wale wako na technical skills ambao watusaidia katika program ya housing na markets na hostels. Ningependa kujua wale vijana wa hapa Kiambu ambao wako tayari. We are going to hire between 8,000 and 10,000 vijana wamemaliza TVET na wale wamemaliza university wako na technical skills ya ujenzi. We want to work with them. Na tulitangaza last week hawa vijana, we want to hire them as interns initially as we prepare them to be proper technical staff to work katika program yetu ya housing na markets na hostels. Saa hizi tuko na manyumba 1,170 ambazo tunajenga Kenya mzima. Tuko na zingine 1,700 ambazo ziko katika mpango yetu, na we want to drive housing ndio itusaidie kupunguza ile kugawa mashamba, kwa sababu tukikatakata mashamba ambayo tunatumia kwa kuzalisha kilimo, pale mbele tutakosa chakula, pale mbele tutakosa mazao. Tutakata shamba ya chai tuweke manyumba, tukate ya kahawa tuweke manyumba, tukate ya mahindi tuweke manyumba, alafu tutapata matatizo. Hii affordable housing ndio itatusaidia tusikate mashamba ya kilimo, tuweze kuishi mahali pamoja, tutumie ile mashamba kuzalisha chakula na kuzalisha mazao yetu ambayo yatatusaidia kukuza uchumi wa taifa letu. Vile Muwaziri Munene Musalia Mudavadi ni gakwanira masikani ya saba subati bonsi guchakira abana bake abanyaruka guikabangina. Mudavadi ni gakwanira tegetambukiro kyo murayibwense gyo korosie kamati kuligiriria amangana yo kunererigwa kwa basubati asichinchira au kamati teninere no musubati Nancy Baraza. Anigo bakurire mirimo yabo nambachiko na noroboti gochiase President William Ruto ase aruro kuboli buna basubati basikwe na kulendwa. President William Ruto akasema this is an important personality, educated, huyu mama atusaidie, na akateua Nancy Baraza kuwa chair wa task force, na nadhani wamemaliza, mmekuwa mkifanya kazi na yeye, si ndio? Task force ya kuhakikisha kwamba hii mambo inaitwa abuse of women, gender violence, hurting women kwa njia mbalimbali, whether kwa mtandao, social media, kwa njia gani, kuaibisha wamama wetu. Task force ya kuhakikisha kwamba wamama wanapata heshima, chairperson ni Nancy Baraza, na wamemaliza hiyo kazi, wanangojea kupeana report kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Heshima kwa mama kutoka Western, lakini heshima kwamba we must have very good laws and protect our women in this country. A single woman insulted is an insult to all the women of Kenya. And it must not happen. Tulinde all our mothers, our daughters, our sisters, kila mtu tuwalinde. We must give them the dignity and the respect that they deserve. Kwa hivyo huo ndio msimamo wetu kwa hii ofisi, huo ndio msimamo wangu, mimi najua huo ndio msimamo wa William Ruto. Na nataka tutembee na nyinyi kwa haya mambo mimi nimegusia kuhusu rights za kina mama,
na protection ya wakina mama na protection ya watoto wetu. You are the foundation of discipline of a good nation, of the future. Mwanjunara yu chinsa chianga nchire kumanyia ase nchira yobo ikena tusukatambe chikoraga chinsa inye ni kumanyia iyo na yanda mange kulende bunenge nchire nege ikaro Jumapili abageni baitu tayari baikire ase studio kuyarigani turase ikagitari getambe kwa turi ase nsemeri ikaro na leta tukurigeri monomono ya development agenda ya constituency ya Bobasi. Eliane Authentic Dennis Oulu. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa bigakurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyaraka bo gutumika chinga cyo gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Oulu MRM showroom onyareka bagokwerera amabwate yo akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Oulu Superstores igiye gutoka se nyumba ya Oulu Complex imiyumuchuligo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Oulu Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibaliensemo ya pension boigo abonjereria ibotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase chinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans, school fees loans, emergency loans ebyumbe